Wetso yo ran longa puya de tlabidio Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikgannye. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhomile tona wa pele wa thuto le tlhabolodikitso Mena Niki Makwinja go nna tona wa tsa tikologo le bojanala se se tla jana morago ga go tlhokagala ga tona wa pele wa lephata leo Rre Dumizweni Mthimkhulu yo bolokileng mo tsatsing la maabane tsatsi la tshipi kwa gabo kwa motseng wa Tlwaneng. Mme Makwinja o ikanisitswe go tsaya maemo ao ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi tshokologong eno. I, Naniki Velemina Tebogo Makwinja, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the office of Minister of the Government of Botswana, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when so required, give my counsel and advice to the President of Botswana for the good management of the Republic affairs of Botswana. So help me God. Le patala di kgolegelo le ne le rulaganyeditse magolegwa a gaufi le go gololwa thuto puisano le bontlhabongwe jwa lenaneo la go ba busetsa kana go busetsa magolegwa ao mo setšhabeng go ya ka mookamedi wa Divisional North Senior Assistant Commissioner o ntlametse Motshebe fa e sale lenaneo le simolola jalo ka ngwaga wa 2021 ke magolegwa fela a supa a boetseng mo melatong mo diketeketeng tsa magolegwa a setseng a golotswe. O buile se kwa thutopuisanong ya malatsi a mane kwa toropong ya Silibephikwe. Mamosisiska Kapego. Magolegwa le 32 go tswa mo dikgolegelong tsa Silibephikwe le Bensdrift ba batla tswa mo lebakeng le le gaufi ba ne ba tsene thuto dipuisano go tlhatlhelwa ka dikgang tse di botlhokwa di tshwana tsa madi go ipakanyetsa go bata ditiro le go itse go rarabolola dikgotlhang. Baemedi go tswa makalaneng a maleba ba tlhalositse ka ditirelo le mananeo a bone. Bogogi jwa dikgolegelo bo supile tshepo entsi mo katlegong ya lenaneo le la go busetsa badira melato mo setšhabeng. Ba ga itse integration le pre-release they go together. Ka ha re go prepare ra go bakanya mme ra tšhaba se wa ra setšhaba motho ke yo mo amogeleng mme wona wa sa ikamogele wa go ra gore se ne re se dira ga se sone ke sa ntha mo ditsong tsa rona since 2021 up to now mo division North prisons re kgone gore ba boele mo kgolegelong ba le 7 hela mme tšhaba e duleng e ntsi mo e leng gore ha ka ra bua ka di-thousand tse di ntshitsweng mme 7 ke yone e boetse mo kgolegelong. E re lenaneo le gola le tla tswelela le sekaseka tirisanyo mmogo le makalana ikemetseng ka nosi go leka go hetla metswedi ya mebereko e le nngwe tsela ya go diragatsa maikemisetso a lenaneo la go busetsa badira melato mo setšhabeng. E le stakeholder collaboration ba ba re thusa ga gona nako ipe e reng ha re ba kopa re na le sengwe re kopa gore le re thuse ha e ba gana ka gore tota maikelo a rona go bohelong ke gore setšhaba e be ile gore batho ba ba tswang mo kgolegelong ba amogelwa sente ba itse gore go na le mananeo ha kae a ileng gore a ka ba tswela mosola so that borukuti bo tebohela kana bo tebohukutsega ba na le confidence ya gore ba tla etela ba di-service provider tse di harologane mo e leng gore bangwe re ga ntse re ba sala morago be re tšhaela gore nyame o ka re ba se ba inaakantse le go inakanya le di-service provider tse di leng ba tsere loan go sida ba le dipuo tsa bona go supela gore nyame motho ka program ya pre-release o na le kelelo pele gore o itse gore nyame o itse kwa yang teng. Badira melato ba setse ka ngwaga kgotsa dikgwedi tse di kwa tlase ga 12 go ntshiwa mo kgolegelong ka mananeo a mašwa a tshwana thuo le temoletlotlo le tšhematšhema ba supile fa ba tla dirisa go tokafatsa matshelo a bone ga ba boela kwa setšhabeng. Mamosisiska, BTV News, Silibephikwe. Babeletsi go tsweng kwa legatsheng la Germany ba PRS Trust Rele Meskoro ba tlhotse ba etetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le bangwe ba matona a gagwe go supa dikeletso tsa bone tsa go atolosa dipeeletso mo gae. Babeletsi bao ba ikagile ka dipeeletso mo mohameng wa bojanala, kgotetso le ditswammu. Mo nakong eno babeletsi ba beeleditse jalo mo mohameng wa tsa bojanala kwa kgaolong ya Thuli Block kwa ba ruileng diphologolo tsa naga le lefelo la boroko la maemo a ntlha ka dipeeletso tse ba kaileng fa di tshwara 500 million
tse di tlhamileng ditiro di le 50 tsa sennelaruri go ya ka mongwe wa baeteledipele ba PR Trust Reina Score. Company ya bone e tlholegang kwa lehatsheng la Germany e beeleditse kwa mafatsheng a le mmalwa kwa kgaolong ya Europa le kwa United Arab Emirates mmogo le mo kgaolong eno ya Afrika kwa mafatsheng a tshwana Namibia. Me Reina o tlhaloseditse Tautona Masisi fa ba eletsa go dira lefatshe la Botswana boremelelo jwa dipeeletso tsa bone mo kgaolong eno ya Afrika. We badly have been wanting credible partners with integrity like yourselves, because in terms of your legitimacy and your efficacy, that's been proven in Botswana because you've invested so heavily. And it's important to keep checking the health of appetite and satisfaction of investors. So you don't let them go off and only when they complain do they hear from you. You must babysit them and spoil them. And then they tell others, hey, we're spoiled over here. And that's why we have the new edition of the investment coordinator to do that, because it's a new culture we're getting into, because we had always done investment attraction in a very traditional way. Tax breaks, this and this, they come, and we hope they come. We don't count, we don't compete, we don't search what the others are doing. I was telling them about MICE and Rwanda, this morning, because we want to beat the best. Our intention is, as we are now here heavily invested in Botswana, not to stop, but to continue and to set up Botswana entities, also to invest perhaps from here into other African countries, because our heart is beating, is beating for here. In our opinion, there is something missing here in this capital, which is a big 5-star hotel with convention facilities, and big, I mean, must be more than 300 or 400 rooms, that it's immediately the convention center and also to host conventions. Mo tshwarela mo thusa mokoledi wa lephata la thuto le tlhabolodikitso Rre Steve Botha-Sitse a re puso ya lefatshe leno ikemiseditse go fa Motswana mongwe le mongwe thuto ya boleng. A re ke ka mo lephata la thuto le tsweletseng ka maiteko a go rotloetsa go bala le go kwala. Rre Botha-Sitse o buile se kwa moletlong wa go ipelela letsatsi le mafatshe la go bala le go kwala kwa Mohembo kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba. A ko Rutlwe Mpho Aaron. Letsatsi la mafatshefatshe la go bala le go kwala le thomile ke lekgotla la mafatshefatshe la UNESCO ka ngwaga 1965 mme fa e sa le 4 la tswelela ka go ipelelwa ngwaga le ngwaga. Le fa go ntse jalo monongwaga le tshegeditswe ka fa tlase sethogo se se reng go rotloetsa tiriso ya ditemi tse di farologaneng mo thutong konokono mo go le reng le dula le kagiso. Rre Botha-Sitse a re mananeo a tshwana thuto ga e golelwe a botlhokwa ka tsa thuto e le tshwanelo ya setho. Phata la rona la thuto le dirile kgatelopele e kgolo mo go rotloetseng go bala le go kwala. Se se supilwe ke dipalo tse di tswang kwa ofising ya dipalo ya Botswana e bitswang Statistics Botswana tsa batho ba ba itseng go bala le go kwala mo dingwageng tse di 30 tse di fetileng go simolola ka ngwaga wa 1993 ne re tsama mo go 68%. 2003 re le go 81.2%. mme ka 2014 re ne le go 86.6%. Thuto ke thata ya go bala le go kwala ka teme nngwe, gape ke thata ya go reetsa, go tlhaloganya le go buisanya mo go maleba. Thuto kana kitso e bonwa mo dithutong kana thuto e re e bonang ko dikolong, mo lwapeng le mo tikologong e re tshelang mo go yone. Mogolwane wa lephata la thuto mo kgaolo ya Bokone Bophirima mme Veronica Motšhotli go kgothaletsa setšhaba go nna le seabe mo matshelong a bao ba ba santseng ba ithuta go bala le go kwala. Re le ba lephata la thuto le tlhabolodikiso ga ka ke ra kgona re le nosi. Thuto ke sone se se pataganwang, ke sone se ministri wa rona o na le botsalano bo bo hapegileng le makoko a tshwanang a ka tlase ga United Nations, ba UNESCO le ba UNICEF. Ra le lemoga ka ga le bereka le rona ka teng le re supportang ka teng le re hang le yone tsela. O itshokele pheo. Ke bua jaana e le gore ke moithuti ba gaetsho mme e rile ka di 28 tsa kgwedi e hitile ke ne ke ile ka ke le ngwana wa sekolo ke ile go ruta bana ba sekolo ba bangwe. Nna ke moithuti e leng gore
ke wa level 1 mme santse ke batla go ka ikoketsa ha ke emeng teng. Batswana makalana a puso le a ikemetseng ba rotloeditse go thusa mo go diragatseng lenaneo la thuto ga e golelwe gore le nne motia ka go ntsha dialogane tse di ka aga itsholelo ya lefatshe leno. Mpho Aaron, BTV News, Mohembo. Ga re tswelela banni ba toropo ya Orapa ba go etlile go tshwaragana go lwantsha jalo dikgang tse di tsweletseng ka go kekela tsa kgokgontsho ya bong kwa toropong eo. Se se builwe ke mogolwane wa tsa itshireletso kwa moepong wa Orapa Letlhakane le Damtsha re ga o senye tshekiso kwa dikgaisanong tsa metshameko ya kgwele ya dinao tse di rulagantswe jalo go itebaganya le go tsibosa banni ba Orapa ka kgokgontsho ya bong. Sebaetseng Tebogo o na le ko mabaleng. Mogwanto o thagolela tsela dikgaisano tsa kgwele ya dinao tse di tshegeditsweng ke setlhopha sa Gemstones Social Club sa Orapa se laleditse ditlhopha go tswa kwa Mau le Serowe. Maikalelo magolo a metshameko ke go anamisa molaetsa wa ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bong, segolo thata ka go thalisiwa ga dipalo tsa kgokgontsho di godilegela thata monongwaga mo Orapa. E re ntswa re tabo re kgobokane gano to join our hearts and minds in the beauty of the beautiful game. This gathering has this opportunity for us to join hands and jaaka re tabo re kokoanyano go itumelela kgwele ya dinao a re tshwaraganeng gape go lwantsha kgokgontsho ya bong. Sethogo sa metshameko ke gore nna kgatlhanong le kgokgontsho ya bong, mme seo se gwetha rona gore ga re rotloetsa ditlhopha tsa rona re ntshe lentswe go lwantsha kgokgontsho e tshwenyang mo lehatsheng leno le lehatshe ka bophara. Gender-based violence is a grave concern, not only for Botswana but the entire world. Monongwaga dipalo tsa basepodisi di supa ga dikgang tsa kgokgontsho di godile thata go tshwantshangwa le dingwaga tse di hitileng. E be re nna le thubetso ya batho ba itsaneng o itse gore motho o ke semamang ka 2022 ne re sena case ya go nna yalo, ka 2023 ne re sena case ya go nna yalo, mo go 2024 go ithala gompieno ya ka ke emea re na le di-case tsa gona yalo di le 9. Tsotlhe dipalo tsa rona be di re supetsa gore melato e amanang le kgokgontsho ka 2022 e ne le 17 yote 2023 ne le 14 2024 gompieno yana go ithela ka kgwedi one re na le 51 go raya gore ngwaga ya 2024 re le batho ba banni ba Orapa kgantse di godile. It is within us gore ga re tsena ko malapeng a rona ko mahelong a rona a re tswang ko gone re say no to gender-based violence. Batswana ba amega mo kgokgontshong ba kopiwa go emisa go tsholola dikgang tseo ha di sena go begelwa mapodisi ka seo se busetsa kwa morago maiteko a go lwantsha kgokgontsho ya bong mo setšhabeng. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Orapa. Me ga ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la mosupologo. Professor Mpho Pheko o ka iduelele polotiki la motia ebile a le malala o tswe go ka emela le go direla kgaolo ya Gaborone Central ka botswerere. Se tlhalitswe ke moeteledipele wa Botswana Congress Party BCP Re Dumelang Saleshando jaaka narola semmuso Professor Mpho Pheko go nna ntlhopheng wa bopalamente wa kgaolo eo. Mojadi Mokibelo wa bega Party ya BCP e tsweletse ka go rola semmuso bonthopheng ba yone ba makhanselara le mapalamente go ralala lehatsheng leno. Mo kgaolong ya Gaborone Central, party eo e roma Professor Pheko jaaka nthopheng wa bopalamente. Go ya ka moeteledipele wa party eo Re Dumelang Saleshando a re ka dithuto le boitseanape jo Professor Pheko a botshotseng ke ene nthopheng yo nonehetseng go ka emela dikeletso tsa bathophi ba kgaolo eo. O bone mme yo kgona go dira tiro ya go ya hiretswe ya go ruta a ba ira tiro ya gagwe ya go etella lephata
a ba ira tiro ya gagwe ya go godisa bana a ba ira tiro ya gagwe ya go buelela party a godimo ga mogotha ba re yaanong ke dira le tiro ya bopalamente o bona gore goga modimo no o iphile nako go bopa setswerere. mo godimo ga mo baeteledipele ba phati e ba tlhalosa ha Professor Pheko a na le mothala o bonala mo sepolotiking. Ha le thopa manana le tabe le thopa re dumelang sa leshano gore inene a yang ko parlamenteng a ya go tswelela a diragatsa tsotlhe tse le mmana a di diragatsa ko parlamenteng. Me Mapeo wa itse le gore ke mmitsa molwanto ga boele ko morago ga lebagane o monna kana o monna o masheta ya ga lebagane le wena manana Pheko tsotse re ipona o katakata ka sa morago. Professor Pheko o supile bopelo kgale go emela kgaolo e. Pheko ke go netse dithuto tse ke go netse botlhalejo go tla go bereka batho ba ga borwane o logare le Botswana ka bophara. Professor Pheko o tabe a phadisanela kgaolo e ya bopalamente jwa Gaborone Central le Rre Bontsi Monare go tswa mo phathing ya BDP ga mmogo le Phenyo Butali go tswa mo phathing ya UDC jaaka go iwa ko dithopong tsa setšhaba kgwedi e tang e ya hing. Mojati Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wetso a le gono o ntsong o tshuba segwana sa ditshwantsho ra tswela mme re di konatelela jalo ka tsa mafatshe a sele mme ba itseanape ba sepolotiki ba tlhagisitse gore go tlhoka tumalano ya peo marumo fatshe gareng ga lefatshe la Iseraele le lekgotla la Hamas go tla tswelela go baka dintsho. Ntwa e ya Iseraele e tswelela ka go gola ka mafatshe a tshwanang Lebanon, Iran le Turkey ba simolotse go tsaya karolo mo go yone. Ka letsatsi la tshipi matshelo a batho ba le bararo a na a latlhega fa monna mongwe a thuntsha batho ba baneng ba le kwa Allen Bay Bridge Crossing e fa gare ga West Bank le lefatshe la Jordan. Mapodisi ba ne ba lwantshana le Reyo ka ditlhobolo mme ba mo thuntsa go felela a latlhegelwa ke botshelo. Go begwa fa Reyo a tlhagile kwa letlhakoreng la Jordan a le mo terakeng mme a simolola go thuntsa mapodisi a Iseraele. Go begwa fa puso ya Jordan e le mo dipatlisisong tsa tiragalo e. It's a hard day. Letsatsi le le thata setsudi se bolaile ba ga rona ba le bararo bo setlhogo kwa borogong jwa Allen Bay mo boemong jwa puso kare go motsegang ba malapa a amegileng. Go ya ka baitseanape ga ba bone ka fa lefatshe la Iseraele le ka fenyang lekgotla la Hamas ka ba bona gape America e ka se nne le seabe se se kalo. People will still be getting killed. I think Batho ba tlile go tswelela ba bolawa ke tseela gore ba ba thupilweng ga bana go gololwa. Ga ke bone tsela e Iseraele e ka fenyang lekgotla la Hamas ka teng go toka ba ka dumalana gore tshukatshukano e nne modiga. Ga ke bone re na le tlhotlhetso epe mo le matlhakoreng a mabedi ke bona ba dira se ba bonang se siame. influence over the parties. I think they are doing what they think is best for them. Ba malapa a ba ba thupilweng ba ikuela gore go nne le tumalano ya kagisano. If we want to make it Ga re batla go dira phetogo mo Iseraele re tshwanetse ra ikemela ka dinao gore go nne le tharabololo. and for a deal now. Kwa phuthegong ya beke le beke ya baeteledipele ba Iseraele, Tautona wa ko o ikanne gore o ya go tswelela a lwantshana le masole a Hamas kwa kgaolong ya Gaza mme a re o tla netefatsa go nyeletsa lekgotla leo le go busetsa ba ba thupilweng gae. Laonele Gwale, BTV News. Wetso re tswela le kutlwana sa tsa metshameko me morare Thato Kgosimore o gone fa Thato. Dumela Benson. Le tsile tebogo tswela ka go phunya phefo. Ra o tsweletse ka go dira bontle a phapadisa flaga ya Botswana go godimo jaaka gale. O sentse tlobasi. Tla rutla gore di eme jang. Motho amogela tsa metshameko tsa Botswana tonight tse ditlang kwa go yena ka Thato Kgosimore. Letsile tebogo o gapile maemo a ntlha mo lebelong la borela 200 meters kwa Grand Prix Lombardia Brisca Italy mo nakong ya 20.66 seconds.
Tebogo o feditse jana a sile Vernon Node go tswa America yo feditse maemong a bobedi mo nakong ya 20.75 a sola morago ke Kobe Vlemings yo tswang kwa Belgium mo go a boraro elene a feditse mo nakong ya 20.75 seconds. Letsile Tebogo go tswelela jana a ipaakanyetsa makgaolakgang a Wanda Diamond League e tla tshwarang kgwedi eno e le 14 kwa Belgium Brussels. Ntse le kwa Brescia Italy motabogi yo mongwe wa lefatshe leno Baya Pondori o feditse makgaolakgang a lebelo la borela 400 meters mo maemong a bobedi mo nakong ya 45.26 seconds. Granny James go tswa Grenada a nnile ene mofenyi wa lebelo mo nakong ya 44.86. Famila Wendell go tswa Bahamas a feditse mo go a boraro mo nakong ya 45.97 seconds. Ndori le ene fela jaaka Letsile Tebogo o ipaakanyetsa makgaolakgang a 400 meters ka Wanda Diamond League kwa Brussels, Belgium. Re boela monogae kitso Kgositsile le re filwe ga batshwane ke bone bafenyi ba kgaisanyo ya Botho University Tertiary and Brigades Individual Chess Championships e neng e tshwaretswe kwa Botho University ke ba Botswana Chess Federation e tsileng bokhutlong ka Sontaga. Tshegofatso malepa ka pego. Mo letlhakore la Tertiary Open kitso Kgositsile yo simolotseng tshameko ya gago bontle ka matlhatso a fenya ditikologo tsa ntlha tse 4 ka tatelano go wetsa letsatsi a ithomile ko pele. Ka letsatsi la Sontaga Kgositsile a tswelisa tshameko ya gagwe a kwadisa maleka a mabedi le phenyo e lengwe fela go digela kgaisano a le ko sethweng ka dintlha di le 3 go gapa bomampudi ja kgaisano eo le go igapela 3000 pula. Ya yone Tshekiso o feditse mo maemong a bobedi ka dintlha di le 3 a sena go kwadisa phenyo tse 3 le tatlhegelo e nngwe fela. Ga e siti Sebetlela yo o tsene mo kgaisanong e le mosireletsi wa sejana o feditse mo maemong a boraro ka go gatisa dintlha di le 5 le sephato a sena go fenya tikologo tse 5 mme a tshameka maleka gangwe fela. Women Candidate Master Refila ga batshwane ke ene mofenyi wa letlhakore la Tertiary Ladies Open a sena go kokoanya dintlha di le 3 ka go kwadisa diphenyo tse 3 le tatlhegelo e nngwe fela ye mo go yone a neng a latlhegelwa kgatlhanong le go rata mere. Lorato Thapelo o tsere maemo a bobedi ka dintlha tse 5 le sephato morago ga go kokoanya diphenyo tse 5 maleka le mangwe fela le tatlhegelo e le nngwe kgatlhanong le mofenyi ga batshwane. Bonno Thandi o fentse mo maemong a boraro ka dintlha tse 5 ka phenyo tse 5 le ditatlhegelo tse 2. Rulaganya wa kgaisanyo eo Thompson Modisane a re kgaisano ya monongwaga e ne le masheta fa go tshwantshang wa lengwaga o fetileng. Ke lebeletse batshameki go motshameko gompieno ke tournament e leng gore ela e thata maitshwe round e ne ntse ba hetsa mo yone e tlhetse le gore go na le di draw tse dintsi maitshwe le gore mofenyi wa rona ngwa go la ileng ga e siti Sebetlela re mona a luisa mo tikologong ene heta maitso a luisa to from a player long gore ne re sa tshola hele gore a ka moja mo tournamenteng so go supela gore tournament ke leng gore hele take ya maantla e thata. Madong a mangwe a dikolo tse di potlana ngwao ke o letile le utumile Melisa ke bone bafenyi ba letlhakore leo ba salwa morago ke tshenelo Motswasele le a ba Motswasele mo maemong a bobedi a boraro a ile go Sanjay Sandip le re Thabile Pitso. Secondary school category e tsentseng batshameki ba dikolo tse digolwane e fentswe ke Women Candidate Master Phoebe Moshoboro a sola morago ke Maya Utumile le o Abile Romeo ka maemo a bobedi la boraro ka tatalano eo. Tsegofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Kwa bokhutlong re le ba tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Moshudi Center Chiefs ke sone bafenyi ba kgaisanyo ya moyagolele ya go ipaakanyetsa paka e ntšha ba sena go padimola sa Gaborone United mo makgaolakgang a kgaisanyo eo ka dino tse 3 go lefela Kgomtswa Sefako le go rata moeng ka dintlha. Stopper sa Mogosi se rogile ko makgaolakganyeng morago go padimola Stopper Security Systems ka dino tse 2 go lefela fa GU e fentse Extension Gunners ka dino tse 3 go lenngwe. Ditaba ka bobedi di simolotse di sa dire maiteko a mantsi jaaka di ne sa bato go nosiwa mo metsotso ya ntlha. Motshameko o ne a tswelela ka mokgwa o go fitlhela Magosi e nosa ka rolantha di bile go wela go nosa jalo Maata Ratsukuru mme Stopper seo se a boikhutsong se eteletse pele ka nno go lefela. Stopper sa ga Inosi Messi se ne sa tswelela jalo ka go dira bonte jaaka moeteledi ditshweu a nosa ya bobedi go neela banna ba gateng ke ta pele ya nno tse 2 go lefela mo motsong a 51. Meagobolele e neng e bata nno ka go theena e phithela e sa kgonne jaaka Chiefs e ne e berekela mo diphosong tsa bone
Bogosi Mfila le ene a ikwadisa mo banusing ba dinno a dira ya boraro ya setlhopha sa Gauteng go ka fenya motshameko o wa go ipaakanyetsa paka e ntšha. Today we played two teams. We played re tshamekile le security systems re fentse motshameko o ka nnotse pedi go lefela mme re tshamekile gape le GU le yone ra e fenya. Se se botlhokwa ke gore re tshamekile motshameko o phepa mme jaaka re tlhalositse beke e fetileng setlhopha se sešwa ba tshamekile bone ba bašwa mme ebile ga re tswa mo motshamekong e ntseng jaana le GU le security systems re sa latlhegelwa ke selo se se siameng thata mo go rona ka jaana re santse re baakanya setlhopha because it's a work in progress. First and foremost, it's just was a good initiative from us to organize the tournament. sa ntlha fela ke gore mogopolo wa go rulaganya metshameko e ke selo se sentle thata ke motshameko ya bofelo pele ga paka e ntšha re dirile sentle mo motshamekong wa ntlha mme ra seka ra dira sentle mo motshamekong wa bobedi ra latlhegelwa mme ke siame ka gore se re file setshwantsho sa gore re fa kae le gore re ka baakanya eng pele ga paka e ntšha e simolola. But I'm okay. It gave us a very good picture and a good. Setlhopha sa security system se feditse kgaisano mo maemong a boraro morago ga kgapela thoko setlhopha sa Extension Gunners ka nnotse 3-1 mo motshameko wa go ipatela maemo a boraro le a bone. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa Botswana Tonight. Kgosi ke Kgosi ka Malata Benson. Ke dumela gore go molemo go bona Extension Gunners go bona ke Moshudi Center Chiefs di tla bo di boetse mo Premier League le league e tona tota dipalo di tla nna teng go mabaleng bolo e tla nna monate ra ke ditlhopha tse leng gore ga o bua ka tatedi di na le tatedi mme ga le ba Extension Gunners balatedi na ba sa tle jalo ka go nene la tlhagelwa thata ya no ba buile ke nako ya gore le bone ba bue le balatedi ba bona madi a marapo ga se nona o motho fela ke morare thato Kgosi more ka matla metlo a galela mo pegong ya dikgang tsa metshameko mme re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa Primaning ya kajeko. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlhoma tona yo mofsa wa lephata la tikologo le bojanala. Lephata la dikgolegelo le rutuntsha magolegwa a gaufi le go gololwa. mo go tsa metshameko le tsile Tebogo a fenya mo lebelong la 200 meters kwa Grand Prix Lombardia Brescia ko Italy. Wetsone le kaloga go di fela nako ke yone mabifi ra go hela go ba tepoloapi go utlwa gore a mme dipula tsone di etla go tsanya wetso re ska ra ba gape ra lebala gore a re tšhentšheng ka gore tloga e tlogagale modisa wa kgomo o bolola natso thupa ya tsone yone re kgetha dieme a nne kagiso. Dumelang bagaetsho nka mogela ka seemo sa lapo se seriwa ke Mpho Ishadara go thetse go bona la marong mafelong ka bontsi a lefatshe leno go ikutlwa tsa go le bothito go dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi go le mogote mo tshokologong mme fa re lebela tshwanetse sa lapisana kwa gompieno se supa fa go santse go bona la marong mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo tsatsing la ka moso gone re swetse re be go thibile mme re mo tsamao ya letsatsi go thibi ka bontlhabongwe go dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlheng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe re solofetse le diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo diphefong tseo mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le mololo ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatlheng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba ka selekano sa 10 motsoko Veda le Ngojane go kwa 15 ko Lephepe Mahalape le Francistown dikgaolo tse di ko bokone jwa lefatshe leno gone re swetse re go ikutlwetsa go le bothito ba selekano sa 16 ko Letlhakane le Pandamatenga go kwa 18 ko Kasane mme mo tshokolong gone swetse re go ikutlwetsa go le mololo ko dikgaolong tsa borwa jwa legare le bokone botlhaba ka selekano sa 23
boraro ko Silwe Phikogeng kwa 26 ko Francistown. Dikgaolo tsa borwa bothaba kgatleng le kweneng gone re swetse re go ikutlatsa go le bothito wa selekang sa 27 ko Good Hope Gaborone le Lephepegeng kwa 28 ko Jwaneng. Dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone swetse re go ikutlatsa go le mogote wa magareng ga 33 ko Veda go kwa 35 ko Qade Maung le Kasane. Me fa re lebela mello e sha mona kwa gompieno e supiwang ke mmala o moshibidu e bonala go dikgaolong tsa Nghabe, Borwa, Kweneng le Borwa ja Legare. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo melelong eo. Mme fa re tswela ka pego ya seemo sa loapi ka tsatsi la boraro le la bone ko borwa bothaba kgatleng le Kweneng gone re swetse re be go thibile ka tsatsi la boraro go le bothito mo tshokologong fa ka letsatsi la bone re solofetse gore go bo go thibile ka bontlhabongwe go le mogote mo tshokologong go dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi gone swetse re be go thibile ka bontlhabongwe go le mogote mo tshokologong ka tsatsi la boraro le la bone. Dikgaolo tsa Tšhwabeleng Habe gone swetse re be go thibile ka bontlhabongwe go le mogote mo tshokologong ka tsatsi la boraro le la bone. Dikgaolo tsa Bokone Botlhaba le Borwa ja Legare gone swetse re be go thibile ka letsatsi la boraro fa ka letsatsi la bone gone re solofetse gore go bona le dibata tsa mare go le mogote mo tshokologong go Bokone ja Legare gone re solofetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka letsatsi la boraro le la bone go le mogote mo tshokologong. Ke ne ke go tshwaretse go lekalo wetso a ene boroko. Go China go nne ke letse teng gone go nne ka lela teng ka 2018 go nne re ha ke boa teng ka raka re ke tswa bona madi go Chineng ke a go lagela ditsela ke tswa go bone ke kopane le tautuna wa bone ene o ne kopane le ene ka 2018 a ntsholegitse madi ka 2018 madi a 2018 na bonala mathata ne ra harologana a tura madi a teng e be ke sa amogele ke so ditsela tsa ona di diegile gape di diwe ke COVID mme gompieno ke le bolela yana ya ha se ka tsela ke tla lo boneng go tswa go Maung gwa go Bodigwa re tle rira le access road go kwa ETA 6 le go kwa ETA 16 ya no ya go tswa hano gwa go Bodigwa re setse ra betse mo go bidwang development manager o santsa phethipethana le ona go ya gasis go e baakanya design ya teng re dumalane mme re sign go setse gore te go sign la bobedi a sena go ira moalo o re tla o dumalanang e be re dumalane le madi a teng ka gore ne go le thata go dumalana re se re bone go di mebui ka bona ha kae mme yone ya go na ntsho gore ya go lelese nna ke gatang teng. Thank you for staying tuned here on Botswana Tonight, BTV. On August 30th, President Dr. Mokgweetsi Masisi presided over the launch event of Air Botswana's newest aircraft, the Embraer E175, named Kalahari. This modern, fuel-efficient regional jet marks a significant enhancement to the airline's fleet. The introduction of the Kalahari aims to strengthen connectivity and service across the region, highlighting Air Botswana's dedication to expanding its operations and contributing to regional connectivity. To discuss how the addition of the Embraer E175 Kalahari is to impact Air Botswana's regional connectivity and the overall service quality, I'm joined in studio by Ms. Lulu Rasebotsa, the Chief Executive Officer of Air Botswana, and Ms. Keamogetsi Mpudu, who is Air Botswana's Acting Board Chairperson. Ladies, you both, I welcome you to Botswana Television. Thank you so much. Let's start with you, Madam Chief. Yeah. We understand, and I've already said it, that you've refleeted currently as an exercise a new fleet of aircraft. Break it down for us. What does it mean? This really means we're on the journey to stabilize the airline, to regain our customers, and to build credibility, to be able to fulfill on our promise of on-time performance and safety as an airline. How many aircraft are we looking at?
New ones that you have purchased or you're going to purchase. We know about one that was launched and His Excellency was there. He got into it. We saw the ambience. It looks beautiful aesthetically. It's really appealing and it's a jet. So if you were to tell us, how many aircrafts are we talking about? So we've been given a budget of 550 million by our government to procure 4 aircraft. Thus far, we've purchased 3, one of which we took delivery on the 30th of August, as you've already stated. The other 2 are en route. They are currently going through what is called deregistration and then registration. And we expect delivery of those in the next 6 weeks, because post us purchasing, we need now to take them into the paint shop. You'll have seen with the E175 that it has a refreshed look. Okay. So we've refreshed the livery. That's the technical term of the outlook of the plane in terms of the paint shop. You brand it? Yes, we've our colors, new paint. New look. New look. Bolder. Bolder. As we want to dominate the skies. Beautiful stuff. Yes. I'll come back to you about the issue of this new fleet. You talk about 4, you've purchased 3, 1 is still, we're left with it. I will come back to that issue. But I want to ask the acting board chair. Recently, there have been news making rounds in the streets, in the corridors. Some of the reports were made by Citizen Journalism, the unaccredited media houses. And of course, we also saw some media houses also reporting the unclear concerns perhaps, and maybe some, if you want to call it, misleading media reports. What is the issue around these aircrafts? Thank you, Benson, for having us tonight. You're correct. I think we started to see some allegations start to come into the public domain last week. Just from a very, very small perspective, and we started to see it going to mainstream media. And I think it's very unfortunate in terms of what we saw coming out. And I think as of last week, I did issue a rebuttal trying to set the record straight, but I think it's quite important that we continue to set the record straight and put the correct record in the public domain. One of the key issues that actually came up was the issue around allegations that the new aircraft, the E175, has been grounded specifically because the allegations are that it's got technical issues. And I think it's important that we let Botswana know that is actually categorically incorrect. The reason we haven't yet taken to the skies is because when the aircrafts come in, we allow our crews to now familiarize themselves with the pilots and the cabin crew. Yes, they're familiarizing themselves with the aircraft before it takes to the sky. So that's the reason we haven't quite taken to the skies yet. It's really nothing to do with technical issues. We're familiarizing our teams to ensure that when you're on board, you're quite taken to simulation of some sort, because we cannot do it outside of the airline. They have to do it within the airline. And part of that includes their training, as well as the accreditation in terms of ensuring that they've actually passed the exams to service Botswana in this particular airlines. So that's the reason we haven't taken to the sky. So if I'm to get it from you, from the horse's mouth,